मडगावात 17 बिल्डिंगो घातक म्हणून घोषित केल्यात। मडगाव नगरपालिकेच्या टेक्निकल खात्यान तशें पत्र कलेक्टर आणि डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक बरयला। 17 बिल्डिंगो आनी कितल्यो दीस काडटल्यो ते पळोवंक पालिका फर्मागुडयेवेले इंजिनियरिंग कॉलेजीक ह्या 17 बिल्डिंगेचें इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट दिवंक लायतली। ह्यो त्यो गोंयची कमर्शियल राजधानी मडगावच्यो बिल्डिंगो कितलीशींच वर्सां मडगावच्या इतिहासाच्यो साक्षीदार आज त्यो जीर्ण जावन कोसळपाच्या वाटेर आसात। मडगाव नगरपालिकेच्या सर्वेत 17 अश्यो बिल्डिंग लोकांक रावंक घातक म्हूण मार्क केल्यात। तातूंत 3 स्कुलांय आसात। नगरपालिकेची पोन्न्या मार्केटांतली बिल्डिंग आसा। घरां, कोऑपरेटिव्ह हावसिंग अपार्टमेंटूय आसात। आता ह्या बिल्डिंगांचे आनी थंय काम धंदो वा बाकीचे वेवसाय करतल्यांचे फुडें कशें कितें ताचेर पालिकेचो सीओ उलयलो। As far as these dangerous and unsafe buildings are concerned, our technical section has already made survey, and at about 17 buildings premises have been identified in the category of dangerous, unsafe buildings. We have already made inspection through our technical section, but however, in order to check up that stability of building, we require to take note of our technical engineering college, Armagudi, whether this stability is there or not. So we have to pay their fees, or their examination fees are also there. But I will take call of that, and I will go before council to make provision of this fund. And after that we will write to technical section, this our engineering college, Armagudi, to inspect the buildings in order to check the stability. The collector letter collector also, I think, as I am additional collector in collector office and DMC section is under me. We have also called chief officer of not only Margao, all chief officer, where they have been directed to check up such buildings. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। आम आदमी पार्टीच्या नावान वास्को शबय सुरू जाल्या। आपाच्या वास्कोच्या कोर कमिटीन धडाधड राजीनामे दिल्यात। आपान तत्वां गुठलावन दवरल्यात। वांगडी वावुरप्यांक कसलेच विशय घेवपाची मेकळीक ना। वास्को आप खंय बिल्डर लॉबी चलयता। कोऑर्डिनेटर चंद्रकांत वस्ताक खंय बेटोच काडला। आप म्हणटा पक्ष डेमोक्रेटीक आरोप करतल्यांक पुरावे दिवचे। फाउंडर टीम आसली आपाची ती रिजायन करता। आप या पार्टीन ट्रान्सपरन्सी म्हणजे कांयच ना। ही सगळी जावन आसा बिल्डर लॉबी अशी। ते आपापल्या सिटां राखपाक ते बेश्टे वयर बसलेले आहा। जो वाल्मिकी, हे राजश्री आनी हो पंकज गुप्ता आमकां कसलोच इशूच घेवपाची ना वास्कोन। ताका लागून आमी आयज रिजायन करता। त्या ह्या निवडणुकेक आमी रिजनल पार्टी फॉर्म करतले। आमच्या पार्टीन वास्कोन जर आमी पळयलें कितें सम बिल्डर्स एंड सम एजंट्स, रियल एजंट्स, दे आर फंडिंग द पार्टी। That's behind the door, and the coordinator space is made for him to be a coordinator in place of us. It's clearly defined that it is budgeted by some builder only. At least in Moscow, that's what we could see. You see the volunteers, all the volunteers are from Delhi. Where are the volunteers from Goa? Who are there? People for the meeting in Panjim. How many were Goans there? How many people from outside were brought there? This is to fool the people. आप म्हणटा आरोप करतल्यांनी पुरावो दिवचो। बेटेच आरोप करतल्यांचो हेतू कळटा। आमची सेटअप जी आसा सामकी डेमोक्रेटीक सेटअप आसा। तेंचो जो फायनान्स आसा पळय आपाचो तो बिल्डर लॉबी करता पळय। पयलीं म्हळ्यार आमी खंयचे बिल्डर लॉबी कशें एक्झिक्युटीव मेंबर पोस्ट घेवना। एलिगेशन करपाक कोणूय करूंक शकता, पूण तांकां कितें तरी एविडन्स आसूंक जाय। जर ते म्हणटा आमचे मेंबर, आमचे व्हॉलंटियर, जाल्यार मिटिंगेक अटेंड करून इंटरनली पयलीं इशू रेज करूंक जाय। मिडियान जर पयलीं तुमी इशू रेज करता म्हणजे तुमचो इंटेंशन कितें तरी सस्पेक्ट आसा अशें दिसता। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आनी तुकाराम मराठे। बाळावले वेस्टर्न बायपास स्टिल्साचेर बांदचो जमीन माती घालून पुरवची न्ही म्हण बाळावलेच्या झेडपीन थाराव घेतला। पणजे आंदोलक नुस्तेकारांचेर जाल्ल्या लाठीचार्जाचोय झेडपीन निशेध केला। एलईडी नुस्तेमारी सरकारान बंद करची म्हण कोलवाची झेडपी नेली मागता। दक्षिण गोंयच्या झेडपीची मडगांवां आर्ल्या बसका जाली। I'm saying now they already started the work, so no problem. We want the bypass. Let them wait for this year and see how the water is flowing. I'm going to request her. But last time I told them, and now I have taken a resolution. This thing for having the bypass on still. Yeah, very much. I'm very much in favor of still putting the
स्टिल्टाचे गेल्यासारखे बेस्ट जातले बट नॉट द पायप्स. आय थिंक देर वील बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम. वॉटर कॅचमेंट भरपूर जातली पडले तुका आनी डिफिकल्टी जातली. At today's meeting, I moved a resolution regarding the Rampon cars and condemned the lathi charge on them, and I moved a resolution that they should not be, these LED lights should be done away with, because both should have a fair playing field. कडेन फोंडमाला आमकां मिनिमम 10 कोटी मेळच्यो सावथ गोवा, आनी मिनिस्टरान आमकां आश्वासन बी दिलें की आमी तेन्ना दुसरे टर्म दिता तेन्ना आमकां 10 कोटी दितले. आज आमी सगळे TR 42 बी सगळे धाडले कडेन आसा, अजून आमकां फंड्स कांय येयले ना. एकच फावट आमकां 6 करोड मेळ्ळे, तेज नंतर आतां सद्या आमी झिरो आसा काम करपाक, आनी आमचे कडेन कांय ना. इतले मजगती विधानसभेक बाणावले चर्चिल उबो राव वा ना राव, आपूण रावतलीच म्हूण ZP मारिया रिबेलो उलयल्या. 200% I'm contesting. But on which ticket, that I will let you know later. So even there's no ticket, no problem for me. I will contest independently. Churchill has also said he will contest as an independent in Mena. Still you will contest against? Yeah. Because everybody have their right to contest. So for me, no problem. Like him, even another 10 people will contest. No problem now. But I'm going to contest. Let me see my stand also. Let them see their stand. But I'm going to contest. That's for sure. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेऊया एक विराम.